Va, attends. Tutto un po'. Perché lei? Metti io che sei qui attivo. Che stavi non fa saltare il guardo. La finestra migliore. Poi trovarti un salto qui. Vai giù. Provarlo, vieni da me. Che vai di là? Oui, parce que là, sinon, tu vas chauffer, non? No, che vai di là. No. Opla. Oui, oui. Oui. Mamma, le dio de Sant Joan, que anava a aturar fus als prats e que calia que hi anés abans que el soleil s'eleve e que calia banyar os campos, anava o sentat tot ornado, que aturava os fus e que fazia un buquet en forma de cruz e que el croava, que el penjava al cap de la porta, aquò que era important. E aquò que ha fet tota la vida, les fulles de noguer que eren un poc bones, que aturaven també o grimoine, o grimoine que era qualque cosa d'important. D'abord, quan hi havia una plaga que no hi bajava, que era sognat amb la tisana de grimoine. Je ne pas avoir besoin de venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous.